Assalamu alaikum, биздин каналдын катталуучулары жана коноктору, саламатсыздарбы? 10 апрель 2022 жыл биз Ош базар жакта ит базар жагына келип калдык, достор. Сиздерге азыр иттердин бааларын билип бергенге аракет кылабыз. Бул жерде основном орус туугандар сатат. Орусчадан эдинсе кичине азыраак колдон келишинче аракет кылып тартып бергенге аракет кылабыз, достор. Сиздер биз менен болуп лайк басып турыңуздар. Анда эмесе кеттик. Бул жерде күчүк турат, овчарка. Здравствуйте. Сколько месяц? 2 месяца будет через 2 дня. 2 күндөн кийин 2 айлык болот экен. Там пол какой? Кабель. Девочка, мальчик, девочка, мальчик. Бул эркеги, достор, бул ургач экен. А документы есть, да? Все прививки? Нет, прививки вот будем делать. Прививки эм болот дейт. Ага. Документы есть? Документы есть, клеймо есть. А сколько просим? 15. 15 минут сурайт, достор. 15 минут сом. Контактный номер будете говорить? 03 пятерки 21. Сейчас, подождите. 0555 21 21 20 96. Şu номерге байланышып саңыздар болот, достор. Бул жерде овчаркалар турат. Здравствуйте. Ваши, да? Это порода какая? Овчарки. Овчарки. И сколько им месяц? 1,5 айлыктар экен мына, достор. 8 тысяч. 8 миң сом. 8 миң сом. Прививки есть? Прививки. От пестов привили, а в 2 месяца будет прививки. 2 айдан кийин болот экен прививки. А документы? На родителей есть документы? Ата-энесинин документтери бар экен. Если хотите, без проблем сделаем документы. Мынакей, өзүңүздөр уктуңуздар, достор. Контактный номер будете говорить? Да. Скажите. 0709 0709 207 207 999. 39 999. Ушул номерге байланышыңыздар, достор. Еще есть, да, дома? Или вот 5 штук. 5 штук. 5 штук бар экен бул жерде. Ага, спасибо. Бул жерде аралаш эркек ургач экен. Да, бул жерде таза алабай турат, достор. Мынакей. Эже, саламатсызбы? Саламатчылык. Бул күчүктөр канча айлыктар? 2 ай болу элек. 2 ай болу элек. Эркек ургачы? Үчөтең ургач. Чөтең ургач, э? Бул машинада турганчы бул чоң. Бул эркек, 4 айлык, мынакей, достор. Алабай, э? Жакшы. Эркек дедиңиз, э? Баалары канчадан булардын? 6 миң сурап атат. Булар 6 миң сомдон. А булчу бул? Бул 10 миң. Бул 10 миң. 10 миң сом. Жакшы. Эже телефон номер айтып бериңиз. 554 554 04 42 42 77. 77. Şu номерге байланышып алсаңыздар болот. Кайсы жакта турасыз, эже? Булар Карабалтада. Карабалтада. Мына Карабалтага жакын жерде болсоңуздар ала берсиз болот. Мына бул жерде жакшы күчүктөр бар экен. Шпиц дейт, порода. Без проблем. Сколько им месяц, брат? 2 месяца будет. 2 айлык. 17-син 2 айлык болот экен. Мынакей, ондай болгон порода. Да. Цена какая? Зачем они? 18 тысяч. 18? Да. 18 миң сом экен, достор. Мынакей. Так, док, мынакей, достор, Аргентина. Док дейт. И сколько месяц им? Мына 7 айлык охотага. Ушулар өлө сонун болот охотага. Кабан дейт, мынакей, кабандарга охота. Сколько? 30 миң сом. 30 миң сом. А те? Алабай. Алабай, да? 12 тысяч. Сколько? 12 тысяч. 3,5 месяца. Кабель. Кабель. Алабай 12 миң сом экен, достор. Алабай 12 миң сом. Брат, вы не знаете турецкий кангал? Есть такой порода? В Кыргызстане? Нету. В Кыргызстане нету, да? Мынакей, достор. Алимбек деген катталуучу сурап аткан кангал. Карап бер деп. Андай жок дейт Кыргызстанда. Сурап атам бир экөөчөнү. Колдон келишинче. Болуп калса сразу киргизебиз. А брат, телефон контактный. 550 0550 11 11 57 57 66. 66. Şu номерге. Только на этом номере. WhatsApp эле бар экен, достор. Жаза бересиздер WhatsAppка. Мына бул жерде алабайлар турат, үчөө экен. Алабай сколько им месяц? 4 месяца 5. 4 айлык, 5-синде 4 айлык болуптур. Мынакей. Цена какая? 12. 12 миң сом.
А уступка будет? Разумное дело. Söyleşiyoruz değil mi? Telefon numarı buydu. 0551 0551 15 15 33 33 51. 51. Şu numaraya baylanırsanızlar болады dostlar. Mına bu жерде досым алабай сатып атат, алабай дейт. Қанша айлық дос? 7 айлық. Еркек ұрғач о? Ұрғач, е? 7 айлық дейт. Қанша сұрап атасың бұға? 3000? 3000 сом сұрайды екен. Базар беріп атау? Ба. Берді ба? Қанша берді? 2000 сом беріпті достар мына. 2000 сомға бербептір. Mına bu жерде чоң ит турат, алабай. 2-3 айдан бері сатылып элек. 2 жаш 7 ай. 2 жаш 7 ай дейт байке. Асылдың бағасы қанша? 20, қырғыз дөбек. 20 000 сом. Бұл күчігі, е? Күчігі қанша күчігі? 20. Тоже 20? Күчігі де 20 екен достар. Байке, турецкий кангал бар бі Қырғызстанда? Жоқ. Жоқ, е? Жоқ. Ал енді қызыл кітап керек. Ешқандай өткізбейді. Өткізбейді дейді. Жерлелі қалып айтып өтшеді. Бар заңда жоқ. Мына бір Алимбек деген қапталушы сұрап атқанда. Жоқ. Қырғызстанда болса алайын дедім деп. Жоқ екен мінекей. Бұл сөзіңіз. Жоқ, біздің дөттер все. Мына қырғыз дөбет. Таза, е? Чистокровный, да? Чистокровный. Ағы бар емес пе бұл қышында саттыңыз ба байке? Ағы бар емес пе бұл жағында ағы? Саттыңыз ба? Ал үйде тұрды. Bir жыл, bir ай болды. 1 жыл 1 ай ал сатылып тұр. Телефон номер айтасыз ба байке? 0702 702 37 37 83 83 56. Қайсы жақта тұрасыз байке? Иә, жал. Мына достар. Таза қанды да. Таза қанды деп қолыңыздан келісінше әрекет қылып біліп беріп атамыз. Мына бұл жерде алабай тұрады, достар. Здравствуйте. Им сколько месяц? 4 будет 12-го. Мынакей 4 ай болады екен, 12-сінде 4 ай. Кабель? Кабель дейді. Бас, сколько сома? 20 тысяч. 20 000 сом. 20 000 сом сұрайды. Контактный номер будете говорить? 3 семерки. 37 777 14 42 08. 14 42 08 екен. Şu номерге байланышсаңыздар болады. Еще есть или вот один? Біреу екен мынакей достар. Мына достар, немецкий овчарка тұрады бұл жерде. Байке қандайсыз? Жақсы. Қанша бұл жерде? 7. 7, қанша айлықтар бұлар? 1 ай 5 күн болды. 1 ай 5 күн болды. Еркек ұрғач аралаш. Аралас. Ата-енесінің документтері бар. Бүт ұрада солыңыз бүтті бар. Бар, жақсы. Бағаласы қанша бағалары? 15. 15 000 сомнан сұрап атасы әр біріне. Түшесіз де? Мен сам шүрпер. Кеше біреуін саттық. Ұрғачсыз кетті. Қаншаға кетті шол? 13-ке саттық. Ұрғачсыз 13 000-ге? Бірінші күн шыққамыз. Кеше шыққан екен байке мынакей. 13 000-ге ұрғачсызын сатыптыр. Телефон номер айтасыз ба? 0700 0700 07 07 43 43 45. Қайсы районда тұрасыз? Мурасордо. Мурасордо. Новостройкада, Мурасордо. Алам дегендер болса доставка да бар. Бишкек шары бойынша доставка бар. Мынакей достар. Байланышып ала бересіздер. Имран деген қапталушы сұраған. Мынакей күчік ит тарттық қолдан келісінше. Ата кемшілік болса алдын ала кешірім сұраймыз достар. Şu менен видеоны аяқтаймыз. Сақ саламатта тұрыңыздар. Так, док, мынакей достар, Аргентина док дейт. И сколько месяц им? Мына 7 айлық охотаға. Шулар өлі соным болады охотаға. Кабан дейт, мынакей кабандарға охота. Сколько? 30 000 сом. 30 000 сом. А те? Алабай. Алабай, да? 12 000. Сколько? 12 000, 4,5 месяца кабель. Кабель. Алабай 12 000 сом екен, достар. Алабай 12 000 сом. Брат, вы не знаете турецкий кангал? Есть такой порода? В Кыргызстане? Нету. В Кыргызстане нету, да? Мынакей, достар. Алимбек деген капталуучу сурап аткан кангал. Карап бер деп. Андай жок дейт Кыргызстанда. Сурап атам бир эки үчөөнү. Колдон келишинче. Болуп калса сразу киргизебиз. А брат, телефон контактный. 550 0550 11 11 57 57
66. 66. Şu WhatsApp номерге. do'koni aytam номер. WhatsApp эле бар экен достор. Жаза бересиздер WhatsAppка. Мына бул жерде алабайлар турат. Үчөө экен. Алабай сколько ей месяц? 4 месяца, 5. 4 айлык, 5-inde 4 айлык болуп тур. Мынакей. Цена какая? 12. 12 000 сом. А уступка будет? В разумных пределах. Сүйлөшөбүз дейт мындай. Телефон номери будет? 0551 0551 15 15 33 33 51. 51. Şu номерге байланышсаңыздар болот достор. Мына бул жерде досум алабай сатып атат, алабай дейт. Канча айлык дос? 7 айлык. Эркек бургачы? Бургач, э? 7 айлык дейт мына. Канча сурап атасың буга? 3000? 3000 сом сурайт экен. Базар берип атабы? Ба. Берди ба? Канча берди? 2000 сом бериптир достор мына. 2000 сомго бербептир. Мына бул жерде чоң ит турат, алабай. 2-3 айдан бери сатылып элек. 2 жаш 7 ай. 2 жаш 7 ай дейт байке. Асылдын баасы канча? Иттин малы 20, 20, кыргыз дөбөт. 20 000 сом. Бул күчүгү, э? Күчүгү канча күчүгү? 20. Тоже 20. Küçüğü de var, 20 eкен dostlar. Bayke, Turetski kangal var mı Kırgızistan'da? Yok. Çok ha? Yok. Ne Al dostlar? kızıl kitap girer. Geçip ötküspeyt. Ötküspeyt dedi. Жерлеле калпай төршет. Бар зарды жоқ. Мына бир Алимбек деген капталуучу сурап аткан да. Жоқ. Кыргызстанда болсо алайын дедим эле деп. Жок экен мынакей, уктуңуз сөзүңүз. Жоқ, ток биздин дөбөттөр все. Мына кыргыз дөбөт. Таза, э? Чистокровный, да? Чистокровный. Агы бар эмес беле бу кышында саттыңызбы байке? Агы бар эмес беле бияк жагында агы? Саттыңызбы? Ал үйдө турат. 1 жыл 1 ай болду. 1 жыл 1 ай ал сатылбаптыр. Телефон номер айтасызбы байке? 0702 702 37 37 83 83 56. 56. Кайсы жакта турасыз байке? Я, жал. Мына достор. Таза кандуу да. Таза кандуу деп колубуздан келишинче аракет кылып Менде да билип берип бар атабыз. мындай. Мына бул жерде алабай турат, достор. Здравствуйте. Им сколько месяц? 4 будет 12-го. Мынакей 4 ай болот экен, 12-синде 4 ай. Кабель. Кабель дейт мынакей. Бас сколько сом? 20 тысяч. 20 000 сом. 20 000 сом сурайт. Контактный номер будете говорить? 3 семерки 37 777 14 42 08. 14 42 08 экен. Ушул номерге байланышсаңыздар болот. Еще есть или вот один? Бирөө эле экен мынакей достор. Мына достор, немецкий овчарка турат бул жерде. Байке кандайсыз? Жакшы. Канча бул жерде? 7. 7, э? Канча айлыктар булар? 1 ай 5 күн болду. 1 ай 5 күн болду. Эркек ургач аралаш. Аралаш. Ата энесинин документтери бар. Бүт урада солмос бүттү бар. Бар, э? Жакшы. Бааласы канча баалары? 15. 15 000 сомдон сурап атасыз, ар бирине. Түшөсүз да? 1000 сом шүрпет. Кече бирөөнү саттык. Ургачсыз кетти. Канчага кетти ошол? 13 саттык. Ургачсыз 13 000, Биринчи күн чыкканбыз. Кече чыккан экен байке мынакей. 13 000ге ургачсызын сатыптыр. Телефон номер айтасызбы? 0700 0700 07 07 43 43 45. Кайсы районда турасыз байке? Мурасордо. Мурасордо. Новостройкада, Мурасордо. Алам дегендер болсо доставка деле бар. Бишкек шаар боюнча доставка бар, мынакей достор. Байланышып ала бересиздер. Имран деген капталуучубуз сураган. Мынакей күчүк ит тарттык колдон келишинче. Ата кемчилик болсо алдын ала кечирим сурайбыз достор. Şu менен видеону аяктайбыз. Сак саламатта туруңуздар.